Asda. Kenta Manis Channel. Hari ini sama Kerry-chan. Jadi Kerry-chan orang Korea. Orang Korea. 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 Oh, how long time? Udah lama di Indonesia 1 tahun. Udah 1 tahun. 1 tahun. Udah 1 tahun. Pernah makan apa aja? Pernah makan apa aja? Pernah makan apa aja? Ya, apa aja? You have eat it? Belum. What? Banyak di sini. You like what do you like? Gado-gado. Gado-gado. Number 1 gado-gado. Oh. Number 2 Nasi padang. nasi padang. Oh. Number 3 Ketoprak. ketoprak. Ya. Ketoprak. Kamu suka ketoprak? Iya suka. Suka. But number 1 is nasi tim. Nasi tim. Do you know? Belum coba. Do you know nasi tim? Nggak Nasi tahu. tim itu good food. Really? Yes. You want? No. You. Mas, nasi tim 2. And you drink? Drink? Oh. Es teh. Es teh tawar. Ya, es teh tawar. Manis, tawar? Tidak manis. You cukup manis. Ya, es teh tawar 2. Oke, thank you. Makasih. Menurut aku, number 1 Serius? delicious, yes, Serius? in Indonesia. Mau coba? Mau coba? Mau coba. But I pertama kali here, first time here. Oh, itu. I biasanya makan another tempat, Wah. but tutup. Today is tutup. So I cari-cari, I looking for my internet. So itu. yes. Yoi coba ini. Yes. Saya mau coba makanan istim. Nasi tim. Nasi tim. Nasi is rice. Oh ya, saya suka nasi. Nasi. Ya, orang-orang Indonesia suka nasi. Yes. Kamu suka nasi? Nasi, yes. You suka nasi? Suka nasi. Korean makan nasi? Makan nasi. Korea eating utama? Bread or rice? Nasi aja. Nasi. Ya. You suka nasi? Suka nasi. Oke. I want to. Saya mau nanya. You why here? Itu. Pertama Kali datang Indonesia. Kenapa? Sekolah Binus. Ya, Binus. Oh, Binus sekolah. Ya, Binus sekolah. Pertekalan belajar. Belajar bahasa Inggris. Hah? Belajar bahasa Inggris Indonesia. Ya, di Indonesia. Udah berapa? 1 tahun lalu. Ya, 1 tahun. Setelah lulus sekolah. Setelah lulus sekolah. Oh ya, thank you. Wah. Nyaman aja, nyaman banget di Indonesia. Oh, nyaman. Ya, nyaman banget di Indonesia. Saya mau tinggal di Indonesia. Oh, good. Tapi tidak kerja, tidak sekolah sekarang. No kerja, no. Ini nasi tim. Cepatkan datanya. Nah, jadi ini nasi tim. Nasi tim. Ya. Nasi tim biasanya makan waktu sakit. Yes. Serius? Yes. So many protein. So saya harus makanan ini Yes. untuk sehat. Untuk sehat. Healthy. Oh. Sehat. Sehat. Sekarang bahasa Indonesia sedikit Messi. Ya. Apa? Messi. My bahasa Indonesia broken. Broken? Ya. No broken. Really? Broken.
But oh, you are so cute. Okay. Makasih, makasih. Yeah. Kamu umur berapa? Coba tebak. 20 20. 5? 25. Oh. You? Me? 23. Wah, same. Oh, 23? Yes. Wow. See? Yeah. 친구. Cinggu, bukan. Teman-teman. Bukan cinggu. Cinta. 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 My name is cinta. no, Kenta. Kenta cinta. Kenta sayang. Kenta sayang. You panggil sayang, oke. Oke, sayang. Silakan makan. Ya, selamat makan. Selamat makan. coba aja. Ya, coba. Oh, like this. Yes. Like this. No, Yes. aduk. Bebas. Bebas. You aduk, you want to aduk, okay. Okay. No aduk, okay. Okay, let's try. Let's try. Cheers. Good? enak. Good. enak. 맛있어. Maito? 오이시. Oishi. Oh, maito. 맛있어. Kalau bahasa Korea? 좋아 보여. Maito. 맛있어. Oh, mashiso. Oh, mashisoyo. Kamu tahu bahasa Korea? Yes. Tahu nggak? Iya. coba. Kelly. 사랑해요. 나도 사랑해. 와우. Kelly Tiam, you 23. 야, You have punya pacar? Boyfriend? enggak. No. Why? You so cute. Really? Yes. makasih. mau pacaran. Sama? Aku? sama. kamu. Mau. bisa dong. Masa benar? Gampang banget ini. sayang. Jadi, Kelly-chan biasanya ya, Kelly-chan, now sekarang tinggal di Indonesia. So, you pacaran Indonesia people, Japanese people, Korean people. You want to yang mana? saya mau pacaran sama orang Indonesia. Jepang? ya, Jepang. Jepang sama. Jepang juga. Tapi ini, but I'm hampir Indonesia. oh ya. Yes. karena saya mau belajar bahasa Indonesia Ah, sama. bisa. Ya, Bisa aja nih, bisa. Ya. saya mau bicara bahasa Indonesia sama boyfriend. Makanan banyak-banyak sama boyfriend. Wow, you like makan. Makan. So boyfriend many makan you like? Yes. I'm many Many. eat. Many eat. ketika saya nonton YouTube, nonton konten kamu, kamu makan banyak-banyak. Yeah. Sekarang. Yes. I'm program TV. program TV. Ya, I'm program punya. Nyama. Nyama. Namanya. Oh, mantul. How long stay here? 1 tahun. No. Oh, after 2025, 26. Oh, masa depannya. Selamanya. Oh, selamanya. Ya, selamanya. Oh iya? Mau. Saya mau menikah di sini. Baik. Malu. Malu? Kita hari ini baru pertama kali. Baru pertama kali kita ketemu, tapi tiba-tiba mau ngomong nikah. You
stay here around sendiri? Ya sendiri. No saudara? Saudara sekarang di Korea. Oh, di Korea. Ya. How many? I'm tebak. Tebak aja. I can lamar. Oh. You have two saudara. Enggak. One brother. So you and Yeah. yeah, brother, you Anda you. No. No. You and Anda, Ini, yeah, brother. you. Yes. No. Kamu pintar banget. Yo, you 23. No, sorry, no. 보hong. Yes, Berapa? you 25. But no, you say 25. Ya. But I'm not 25. I'm 37. 37? Yes. Really? Serious? Yes. Serious. Wow, you look really young. Yeah? Yeah. Thank you. Yeah. Yeah, 37. 37. Yes. We are 10-year gap. But umur itu cuma angka. Umur angker. Cinta, umur itu tidak masalah. Okay. Benar. Ya, benar. You want to pacar or married No? sampai umur berapa? 33. Oke, makan yuk. Hampir habis aku. Yo. Kamu favorit makanan apa? This one, Ini. nasi tim Full. and soto Betawi. Soto Betawi. Do you know soto Betawi? Ya, still kita makanan ini kita harus makanan dessert. Dessert. You like dessert? Korean dessert or Indonesian dessert? Indonesian. Oh, good. Do you like Indonesian dessert? What? Aku suka cendol. Cendol. Cendol dawon. What is that? Ya, nggak tahu. You like cabai? Cabe? Ini. No. You like? Chili sauce. Sambal. Yeah, sambal. Ya, suka. You? Saya tidak mau pedas. Oh, ini nama pedas. But Korea pedas. Banget. But you like pedas. Sedikit. Kayak gini, apa? Sedikit. You influencer now. Sekarang. Ya. In Indonesia only. YouTube, like international. Indonesia. For Indonesia. International. Internasional. Ya. Tapi saya mau tinggal di Indonesia karena nyaman aja. Saya mau bahasa Indonesia juga. Mau belajar bahasa Indonesia. Sekolah saya datang di Indonesia, nyaman banget di Indo. And then saya mau stay. Before my content is like international. Because I can speak English, right? And so that's why I try to using English. And then my followers was like international, but now it's like focusing Indonesia. Number 1 Indonesia. Yeah, number 1 Indonesia. Number 2? Number 2, India.
India. Yeah. Korea? Japan. Oh, Korea? Enggak. Korea? Sedikit. Kamu? Jepang? Huh? Bukan sedikit. Yeah. Right? Nol. No. sedikit. Nol. No. Zero. 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 Me? Yeah. Why? Gak I tahu. don't know. I don't know. I don't know. Gak tahu juga. Iya. Mau tipe Kelly itu kayak gimana? Tipe cowok Kelly? Tip. Korean girl. No. You love seperti like cowok Huh? bagaimana? Iya. Bike. Bike only bike. Bike. So bike. Orang A baik banget. Yeah. But no duit. Tidak no money. Enggak. Oke. No. Orang B. Yeah. Dia sedang. Money sedang. Face sedang. Oh. Orang C. Dia tidak baik. Punya duit. Ganteng. Baik dan ganteng. Susah. Susah. Oke. Kamu kenyang? Kenyang. Sedikit. Perutnya masih kosong. Tapi hati aku itu udah penuh. Oh. Serius. Paham? Paham. Oh, paham. What is paham? Ya, what is paham? Mengerti? Ngerti? Understand? Kamu ngerti. Understand? Kamu ngerti. Fruit not kenyang. Oh, tidak kenyang. But Kenyang. my heart is full Kenapa? because I look you. Makasih. Kentang. Kentang. Jadi hari ini aku sama Kelly Chan pertama kali ngedate berhasil ya? Ya, Benar. benar. Boleh nggak? Kita Boleh. mau kita date lagi. Ya, lagi. Mau. Boleh. Boleh. Benar. Benar. Jadi, Ya. oke, jadi kita next date. Kita lanjut makan dessert yuk. Ya. Yuk. Yuk. Oke. Jadi kayak Temanis Channel hari ini udah selesai ya. Kita ngedate lagi tanpa Kamela. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Terima kasih nonton hari ini. Jangan lupa subscribe ya. Bye. Asla.